Oke teman-teman, setelah kita mendownload file dari Cisco Packet Tracer, kita akan mulai menginstal dengan mengklik 2 kali di file tersebut. Lalu kita arahkan kursornya ke run atau jalankan untuk mulai menginstal aplikasi tersebut. Nah, setelah muncul seperti ini, silahkan klik yang di atas, lalu kemudian next, kemudian next lagi, dan kemudian next lagi, dan pastikan checklistnya di atas ya. Kemudian next dan install. Dan ini adalah proses penginstalannya teman-teman. Jadi mohon bersabar saja sampai loadingnya full. Only wondering me, you already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow slowly, oh yeah. The moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fell into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want 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 tonight, tonight. Let me if you want 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 tonight, tonight. Let me if you want tonight. Nah, di sini sudah selesai. Saatnya kita klik finish untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah terinstall ya. Di sini sudah muncul aplikasinya ya. Kita tunggu loading dulu beberapa saat untuk mulai menjalankan aplikasi tersebut. Untuk menjalankan aplikasi ini, pastikan koneksi internet tidak terhubung ya, atau disconnect, karena jika terhubung maka aplikasi tersebut mengarahkan kita untuk mengisi email dan password. Nah, di sini sudah memasuki aplikasinya, dan itu tandanya kita sudah berhasil menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.